pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radyo Tiradpas, Kintepen Channel 13, at danin ng minutos, kalpasan ti oras nga lasais. Ita malum ti Lunes, pitsa 11 ti mabilang, iti bulan ti Mayo, taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, hindi ni Isabel Lunara, hasta mo ti TV side TPN Channel 13 ni John Benson Gumintong. Nga umay mo ni nagpalay lang kinagampayag itilawang, at tangatang as manglad, kita madaydayaw wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan, sa umiwingayog kinandani Ilocania. Ati agserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidada na mangkeben ken mangpasangbay kada sinurat yu abon nagdirandani wala kay palaunan ti mensay kada patigyo iti biag ken kastamo tin nagdipapagayam yu nayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ti daw ninyo ikita kominyo ti live Facebook ti DZTP Radyo Tiradpas, babaon ti programa sa mawingayog, kindandani ti Ilocania. Kita tingarod muna sunata, ang mayruknoy kada kay amin na pada-pada. Kayat ka,
Adan sa 42 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kung sakbay na papagayam, ng tagibasa ti Briti Dandaniw, kasta mo tayo nakita kuminyo ti live Facebook, kitkablawan tayo muna, nakita papagayam tayo muna yat, at tumartarabay ti dahito ya programa, kita Western Pangasinan. Kasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken Ilocos Kangrunan, iti sudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mangyarwar ti installment ng motorsiklo at tuyon ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narvacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Tagite mo tawan ang plano, mangirwarte motor na, nodata mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyogin nyo lang umay to opisina, ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation, tadati agur oray 1,000 pesos, agon ko nati tunggal at damakuyog na akos tumara. No dati sa lulsudyo tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Wenno kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumsita kayo kada kiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo ng igyo ti radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwara ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, get requirements, to valid ID ken may salang ako mikara. Dom Philip Marketing tagur oray kada kayo. Dagiti mo nakabayron ti motorsiklo da, inkayalanin na kita yung original WRCR ti motoryo, to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot dagiti saan pay, ang nakaala ti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014 ng kayalanan, uniklim sa dya opisina, TLT District, Candon City. Itugot yun lang itay Xerox copy, ti ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Kita tuy nga ron ti pamalagip manipod master control. From
is that we pay out in that program na Tulong Eskwela Program na nagdapot programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos na amin na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKA. So, natin yung AKA kakuha sa kabalbalo ng programa ng DSWD and dito'y ako na dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan 20 may sa minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Kitablawan tayo rin pagayam, Alfonso Ray Manariman, nagbuibuya ti dahito na live Facebook, ti si TV Radio ti Radpas, mabaon ti programa sa mwingayog, tendandani ti Lukanja. Tingasta mo tin nga pagayam, Delia kidangin, Deo kidangin, Ricarda Calages, ni Roslyn Calages, Ronaldin Dungpay ni Realin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Kenny Rebain, ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Pastamutin Grapagayam, Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tomayo, ni Marilyn Antolin,
Herminia Ramos si Barangay Kalitong Burgos, Ilocos Sur. Astang tim Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Jofre Cadorna ni Minda Palo, ni John Beron kay Berelio, ang babag ti Barangay Banukal Lidlidda, Ilocos Sur. Astang tin Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara ti Barangay Kalyawon Tagudin, Ilocos Sur. Astang ken Dionisio Nakanay, Clarita Ragos ti Barangay Kalautit Bagnutan, La Union, ken kada Mr. and Mrs. Renato Mirna Pasco ti Ortiga Bagnutan, La Union. Ablawan tayo mo ni Eliboy Lobendeno, Emily Lobendeno, Melchor Lobendeno, Angel Lobendeno, ken Aurelio Ligaspi ti Barangay Gilong Dalawa, Lilam, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ta Sinyan Rondalia Group, Askara Pagaya, Maliandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang ni Rique Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos Sur. Kastamo ti Barangay Captain Edincio Banwa, Barangay Kagawar Arcadio Gumalio, kini ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos Sur. Kablaw dahil ti Manipod kina Alejandro Colas Banwa, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo Yulita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kudjamat, Joan Kudjamat, ken Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Talangigan Sikin, Candon City. Kastamutan ken Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Astaw ken Ben Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junelin Ortiz, Ronami Ortiz, ni Durocho Ortiz, Gardenia Ortiz, Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Hasta mo ni Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni Mia Arias, ni Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Hasta mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bibi Murao. Hasta mo ni Villanueva family, Contawi family, Moswila family, ti Barangay Paratungtri, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Albert Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindagi ti Barangay Tanod, ken BHWBNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Castro, Nora Castro in family, Dr. Gianni Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Edwin Olbinado, King Pedro Ortiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Lobina Castro, kila amin na pamilya Olbinado, Orpiado Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kita tingor tumunada niyo, nanti basa nga naggapo kil pagayam, Ferdinand Batalya, ti Luca Palaminos City. Ti Daniel na napaulwan, nanang ko, para karagiti aldaw dagiti nanang Mother's Day. Nanang sikat na rimat agabay kinsilaw ko. Bagnos miya sorsuroton kinaunday a panawon. Kevin mi tapamatag mo
tapno di kamayawawan. Iti panangunor, Diyos ti biyag ti masakbayan. Babaen ti anos mo, dungom managpayduma. Nagbalin na kamang ko, manipod pa'y kinamaladaga. Di ka man nagliway, anang ipay pamagbaga. Mawata kitan, dana ti biyag may sa borbortya. Palagik mo kanyak, jak tupulos malipatan. Kas may sa agameng, naitalumeng kapanunutan. Salwad ko na ito'y palasag ko akatibkuran. Amang sarangot tibiyag, itakin masangwanan. Wen nanang ko, di ka nagkurang kanyak panangipawat. Iti nagduduma kinadakos, hasta mo ti kinaimbag. Panagpakumbaba, tinatayangan mo bing kapatadak. Hasta mo kinapatag ti adal, panakatumpal ti arapak. Isungay ta Mother's Day, manin nanang ko. Jak makaid namang panpanunot, ikisagot ko. Yung bayan nak nga rod, ato'y daniw kinkay daton ko. Inanay sa gudayan, patpat kek unanang ko. Happy Mother's Day. Suray ka muna daniw ng tayong basa, apara karagiti aldaw tinananang, nagapo kinapagayam, Ferdinand Batalya Tilokap, Alaminos City. Na happy Mother's Day karagiti amin nananang. Kita tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti daniw na.
Kasta't inted mo, arek tat pusok, ang nanayon, awan ang anay ko. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
Maragsakan na datoy tatayan, makakaduak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 47 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Ikunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Robbie Kala di Tasinait, from Al Rayray, Timanuiba Santa. Thanks and God bless. Nagapuday ta, in Alfonso Rayray. Pablawan tayo rin na pagayam Efren de Castro Jr. Kini Efren de Castro Senior ti Bagani Ubbog, Candon City.
Hasta Kinsila May Romero, ni Carl J. Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, Martis Romero, kay Fernando Romero, kay Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mga ni Roslyn Garriga, Reynalyn Garcia, ni Roma May Toquero, Edmond Gamata, ti Banayuyo, Locotar. Hasta mo tin Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega, San Fernando City, La Union. Hasta tin Malua Baya, ni Candon City, ni Magda Ileo, Tapato San Esteban, Locotar. Ni Eli Tiada, ti Kinarayan, Narbacan, Locotar. Ni Felix Ramos, Tilaw Ingen, Santo Domingo, Locotar. Kablaw na ito Nagapo, ti Carlito Estranyero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, kini Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, hasta mo tingin Jojo Toledo and family, kin Punong Barangay, Erenyo Calip and family, kinaamin na barangay officera, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Ablaw na itong nagkapo, kin barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kastamo kin Albert Cacho Almasan, Pilar Abra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Ni Eric Paulo, ti Pawabigan City, kini Lister ti Laplapog Villavisosa, Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family ti Lumaba, kinapapaya Villavisosa, Abra. Kablaw dahi ti Manipo ti Gumintong family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Janus Car Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ti Santo Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, ni Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta Tinamor Salibo, Lorenzo Lawagi, Uljeta Lawagi, Roni Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Jubito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa ni Ariel Lopre, Marie Lopre, Yolanda Lopre, Roweli Lopre, Manny Linison, Dedical Ison, Elia Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo tinapil Gabisla, Nandaya, Abilina, Rocumos, Magday, Arji Abilan, ti Barangay, Bitong, Galimuyod, Ilocos. Pablawan tayo mo ni April Abilio, Melio Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Robang, kini Elsie Robang, ti Barangay Amgid, Canton City. Hasta pa kini Rolly Gabaldon, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Hasta pa kini Richard Chan, Dorsaran, Suyo, Ilocos. Pablawan tayo mo di Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Ken Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig,
Sigay Ilocosora. Ablawan tayo mo at Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Kastamo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer Kinjani Fikwa, ti Bangar Response, Radio Group Bangar La Union. Hasta kin Jason Libayne, kin Marlin Ventura, ti Barangay Magallanes, Lona La Union. Kita tingaro ti Dani yung ibasa, nga nagkapog yung Victoria Digay, ti New Era Batak, Ilocos Norte. Ti Dani una na Paulwan, ita kaaldawan dagiti inna, para karagiti Mother's Day. No kumalang masilpuan, tinapog sa takalman, ala kumagundaway, amang dengep iliw adi pumusay. Wen nanang ko apat-pat kek, numadaan la kumay titimek, timbatim ngaulimek, mabawasan kumati sa sainek. Saan na makaknay dagiti lulwak, amang dayas sa dito'y kaunggak. Tay ti sisinam pusing na tiragsak, nadudog ti di makabangon na riknak. Nakasalukot ti diding tilagip, tayat taklin kin sa rikod-kod, tauray ti tagtagainep, makipula-pula ta sumalikupkup, iti kawaw waridop. Uray awangkan nanang ko, kablaawang ka ti Happy Mother's Day. Yebkas kulatta, tinaking ka panagyaman. Iti pamatig mo kindongom, ti adu sakripisom madimagatadan, kitsapay, kanaragsak kaitan, sidong ti ama anamarswa. Sulay ta ti Dani wa parakaragti, nananang Mother's Day. Anagapo kin pagayam, Victoria Digay, ti New Era Batak, Ilocos Norte, ti Dani na itang akaldawan dagiti na. Tagtimot na ron ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Lupa'y lagi plaeng, yaku tingkain bati.
Inidyanak linipat na ay anyan anak sa no minsan pa'y biyak ko nagsangsang ita gaputa ulpit mo kanya Nupay lagip laeng biyak ko tim kain bati dani waktu laeng libnut tarnaw sudi ini janak linipat na ay anyan anak sa na minsan pa'y biyak kong anak sangsang ita gaputa ulpit mo kanya kasasao kapay biyak ko dinakpay sungbatan tadi ka man lang masyan naulpit naranggas ka man tadi ka man lang masyan naulpit naranggas ka man. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilik mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo
kabailan na ito nga pataudin. Ay katuwa na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dag ditoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance ay pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito, kano na Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million. And dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production. Dan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo na pagayam Jo Bilinggawa Salon Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap Candon City. Astaw tinidwin na Soren Vizquera ti Bangadabra Ites mina ti Kapkapuraw, Burgos, Silocosara. Astang tin Babi Gorospi, Laria Baba ti Barangay, Pidpid Santa Cruz, Silocosara. Ni Mark Anthony Gratuito, Efren de Castro, Senior ti Villarica, Candon City. Astang tin Bernardita Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City. Ni Janismi La Chica ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Silocosara. Kablawan tayo mo ni Cesar Balleos and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Balleos and family, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastamutin karapagayam, Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jeneline Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin karapagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, John Balucanag,
Kan amin nakakadwa si Claudia Nestor di Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocos Sur. Hablawan tayo mo ni Retired Master Sergeant Arthur Pasio, ni Cora Pasio, Kati Pasio, ni Sisalen, hasta mo Barangay Captain Mr. and Mrs. Robin Mamaklay, di Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sur. Hasta pa kinbit Alcantara Domino, Elisa Cortes, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, kini Clarita Domingo, Tisecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Sur. Pablawan tayo mo ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sur, Mr. and Mrs. Virgilio Fidelina Domingo and family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rantin family, kini Mr. and Mrs. Eliomar P.S. Domingo and family, kay Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Pablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, kay Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hasta kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, kay Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hablawan tayo mo the Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, hasta kin Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Abalos and family, kay Barangay Sabangan Pinggan, Burgos, Ilocos Sur. Hasta pa kin Cesar Gakutan, Julita Gakutan and Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Hablawan tayo mo ni Teresa Gaboy, Dan Albert Hangad, Lucila Elgamo ni Osang Reclusado, kay Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos Sur. Hasta mo tingin Joper Bilaso, Jopre Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kita tuy pa nga ti pamalagip manipod master control. Si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters.
Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Addan sa 10 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat na mga reward installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosur, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, kendi kalilad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay niyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Nagitay mo to ang plano ang makairuwarte motor na, nagdata mamuyo kayat na tiyagka motora, kuyogin nyo lang umay to opisina, the Royce Club Don Philip Marketing Corporation,
Tadati agur oraya 1,000 pesos. Agon ko nati tunggal at makuyog na a customer. No dati sa Rodsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Polin Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Igyo ti Radyo Tiladpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kin naisyung mababalasang to opisina ti Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maalay umutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salang ako maker. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagitemot nakabaylon ti motorsiklo da, ingkaya lanin nagitay ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagisan pay, anakaala ti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014, ingkaya lanin winiklem, sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot nyo lang na kita'y Xerox copy ti original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Kitkablawan tayo ni Brenda Lopez Ariula, manariman mo nga guybuya ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Astaw ti Legend Alcantara. Good evening tatang kablawan manisyaon. Madama ti ayam na. Aywan. Hello, Sean. Sige, maglaro ka lang na maglaro. Huwag masyadong mapagod. Kablawan tayo roda, Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominal Alcantara Jr. and family, Astankin Miliniego and family, Chopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Venus Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Astamutin Krapagayam, Susan Galutan, ti Barangay Bagani Campo, Candon City, Ininaw City, Barangay Katirman, Candon City ni Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacanil Kusor Kililari Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacanil Kusor. Kablawan tayo mo ni Victor Abaya, ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora. Ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City ni Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Astamutin ka na Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora. Ni Gina Linmina, ti Barangay Kaburaw, Kaburaw, Burgos, Ilocosora. Astamutin Dennis Madriaga, ti Bangga Dabra, Agosto Miko Ayurina, ti Suyo, Ilocosora. Angel Arcina, ti Abur, Narbacan, Ilocosora. Astamutin Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Ti Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Lea Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Atirman, Candon City. Ablawan tayo mo ni Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Kines, Manuela Kines, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Astaw ti Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi Gawat in family, ti Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Miss Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Ablawan tayo pa ni Lene Ramirez, ti Madarang Salcedo, Ilocosora,
Diri la marca ti kay Marin Salcido Locosora, kini Marshal Bravo ti San Tiburcio Salcido Ilocosara. Kastaw ti angel sabon seleksyon in family ti kabarwan sa Emilio Ilocosara. Maribaldi si Patak Burgos Ilocosara hangkay Malano ti Bangar La Union. Niliadagnot Kasilagan Banayuyo Ilocosara sa likod Jamat Santa Cruz Ilocosara. Itad tingor ti Daniw nagkapo pagayam Ellen Janel Hermano ti Luna Quirino Isabela ti Daniw na Paulwan nanang ko para kadagiti Mother's Day. Bara tarakop mo ti salwad ko, maranghel at timok musikat lapayag ko, samit ayat mo at iunat diro, sarang sanggarapgak mo agmalmalem marayaw ko. Barat bagim mimpay mo ngawanan paragkudkud, taliday mo mat dagiti liday ko. Sa mo dagiti para kay daramodum ko, nung langit mo amin abalay gikinragsak ko. Wen nanang ipatpatig ka, kailiw kan unay, itangal daw kaldawan ta. Itat kapapatgan kadata, nudom teng daytoy ngal daw. Rambakan ta, taysot aldaw na isang sangayan, aldaw dagtiin na, akas kadata. Idirek tiragsak ko, asigat nagbalin nga inak. Anang saklolo kinang tagidi kanyak. Nangikanawa kadagiti pagpiggadak. Nang payong kanyak, ti sirok ti init kinbayakabak. Mangiturong kanyak, tinawada dalan. Anang tarabay ng tidsilaw kin kasiputan. Si kananang tisalwad ko, tisalukob ko. Inggana tisublik dahi tuyadiyag ko. Nagasat naragsak kinarambak. Akal nawan dagitiin na, akas kadata. Suday ta ti Daniw na Paulwan nanang ko, na nagkapo kin Ellen Janel Hermano, ti Luna Quirino Isabela. Kitad timot nga rod ti Maysa Sunata, ang may pakuyog ti Daniw na. Saan kantong aglindo, daytoy nga aldaw ti naikari, pusong puso ket agumbi, tapno sa ngalen ta ni ayat, tungpal daytoy biag inak iyawat.
daytoy pusok tauray inton kano biag kusaan kanto nga aglindo daytoy nga aldaw tinaikari pusong puso ket agumbi tapno sa nganen ni ayat tungpal daytoy biag inat iawat ay anyan anagragsak ay anyan anaggasak tuy puso napnuan ayat dongdong wen tungpal daytoy biag tuy puso napnuan ayat dongdong wen tungpal daytoy biag Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Still I love her. It's getting late. It's hard for my eyes go to another place. We'll come
daron nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tanda po for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugan ng Guardian si Balbalayda. Di duman sa akin ko masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tako para dito yung calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot Addan talupulog at may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kablawan tayo rula pagayam, Tiri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gabo in family, kini Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Astang kina Albert Rapada, of Enrique po, Mr. and Mrs. Bolio Norganaban in family, ti Barangay Patpata in Candon City. Ablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa Abra, Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bangodabra, Norina Divina, ti Bolasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Miriam Braceros, Ipakang Santa Maria, Ilocosora. Astaw kina Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga, Regallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, ti Barangay Bagani, Gabor, Candon City. Hasta mo itong karapagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Hasta ang Kinsayre Atubia, Charlotte Aglusolo, Solebar Kodjamat in family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosora. Pablawan tayo pa ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, ni Gato Reyes, Ukepa Luba Abra, ni Madeline Monses, ti Tamak Villavisosa Abra. Ablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Boreta, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosora, Astapay Kinebi ni Canora, Eduardo ni Canor, ti Patara, Agno Pangasinan, Kinilailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan tayo pa ila Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas in family, Pilimar Combas, Presel Belino Combas, Candida Combas, ti Barangay Gayaman Loba Abra. Astamo ti Lorde Fusilero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosora, ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi, Galimuyo, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City, ni Glory Bayang Ibia, ti Santa Maria, Ilocosora, ti Mansel Sevillano, sa Kadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Lito Turalba in family,
Leo Turalba and family ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Dilocosora. Astang Tinibina Rosendo and family ti Kalimugtong, Galimuyo, Dilocosora. Ti Perlita Mika Ironelia, Idita Mansano, ti Barangay Calabakeo, Salcido, Dilocosora. Pablawan tayo pa ni Ana Kasim Tibutubot, Balawan, La Union, Isali Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Astaw ti Marlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, John Rogodo ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia ti Kalitong, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora, Wendel Lurita, ti Magsingkal, Ilocosora, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Astaw tin Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa, San Emilio, Ilocosora. Astaw ken Kirby Villaros, ti Matibboy, San Emilio, Ilocosora. Ablawan tayo mo ti Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Generatan, Salcido, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Duna Abungan, Lisi May Orbos, Dumay Kamaymay, Rosel Largos, Litumbaga, Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers. And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas.
Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas lakas! Today, apples that we pay out in that program na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos kita. Isugamin nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos no amin na pamilya na mamawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan ng program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabagbaro ng programa ng DSWD at dito ako at dito sa bali na mabalik na makaawa. Dapat isang 48 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo ruda pagayam, Anita Labayog, Ginwandas, Munsing Arsiaga, ti Barangay Bigbiga, Sudipon, La Union. Hasta mo ito na Mr. and Mrs. Ray Jodolin Romero, ni Joana Romero, ni Joao Romero, ti Sexto Silo Maracandays, Rubio Galimoyo, di Locotor. Ablawan tayo mga ni Rolando Gamuso and family, Ibagar, Candon City, Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Ablawan tayo pa na Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Locotoran, Agnes Obrero, Talab, Bantay, Locotoran, Linda Ontar, Elcio Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamot ng Alex Manaog and family, Isapang Galimuyo, di Locotoran, Pastorano and family ti Rubio, Galimuyo di Locosora, Rebecca Dagsi and family ti Kalungboyan, Galimuyo di Locosora. Pastaw ti Artemio Cabangcala, Erenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda di Locosora. Paglawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City, ni Camille Kasatan ti Paypayad, Candon City. Astang Timbel Magani Gabwat in family, ti Paryok First, Candon City, Edna Galon in family, ti Paryok Second, Candon City, ni Daniel Galcon ti Kalawan, Candon City. Ablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Lepe Bautista and family de Barangay Barrientos, Lona, La Union. Hasta kin Jericho Lucero, de Quireno Tagudin, Locosora, Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Enorme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan de Barangay, ni Guzman Mabini, Pangasinan. Hasta kin Merlinoma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo ni Vilma Sulebon in family, yung Sulebon in family, yung Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora, ni Edna Tolentino, Silag, Santa Maria, Ilocosora, Erlinda Orinilla, Arnab Salcedo, Ilocosora, Princess Ulburo, Cabura, Santiago, Ilocosora, and Venus Monte, Tubidan,
in La Trinidad, Benguet. Kita tingarudan ti Maudia Sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Nagsakit, biyag ko nadali, tuwiden na. Aglet na ang puso kento'y rikna. Tadwa kami amangi patpate ken ka diag ko apay kami anaramid mo umadayo anyat baso ken ka ayat ko may turet mo alagsiden to'y manipatpatiken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay malayo ka tuwiden na ayat ko agsubli ka kuman tuwiden na baliwan ta ayan ayat na pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na nagsakit biyag puti layong tinan na agledda ang to'y puso ketirit na tadwa kami nga mangipatpateg keng kayat ko apay ngamin nga naramid mo imadayo ayat agsubli ka kuman tuwiden na baliwan ta abuklen ayan ayat ta pasudlien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na sa weman nuadda nagpasulaken ka sa weman nuadda nagpasulaken ka.
At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8. Entay panagpakada. Ikablawan tayo dito na abungan. Dice Mayor Boss sa may Kamaymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Hasta mo timbatot lasigan lawasin, ay mi Francia, Romel Francia, si Person in Norelia, Domi Norelia, Luis Ganad, Mr. Mrs., Clayford Eiling Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar. Kablawan tayo muna kita amin na kapulisan, kita ili ti Galimuyo di Locotor, hasta mo tin na kita amin, kakasoldaduan di Tanay, Pugpuga, Santa Cruz, si Locotor, 24 IB. Naimbag nga rabikin oras yung amin di tapapagayam, nga magkartarabay ti radio programa sa aming ayaw kinandani ti Lucanja. Nagita interesado ang mayroon installment ng motorsiklo at tuyin ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation, Manipod Kandun Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Locotor, Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod, Region 1 Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad branded ang motorsiklo, Honda Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitin mo tawa ng plano makailuwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation nagdati agurura ya 1,000 pesos agun ko na itong galada makuyog na customer. Nagdati sa ultudyo tumawag ti dahito yung cellphone number 0927-69-52099. Wino kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo. Karagiti na nakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan na Sulalaiwi, Andon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo ng igyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisi mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Taplin sigida mahalay umutlang ti 1,000 pesos no makailwara ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirements to valid ID, and may salang ako may kaya. Don Philip Marketing Tagur Oray, kada kayo. Nagitin mo't nakabayan ti motorsiklo da, yung kayalanin na kita original ORCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo't kalagisan pa nakahala, iti plaka ti motor da, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014 yung kayalanin, inuiklim sa di opisina, del District, Kandun City. Ito gut yung lagitay. Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tunaybos manin ti oras tayo ti dayto ya programa sa miwingayo kinandani ti Lucanja. Kitinton manin malum no bigat. Padaanan yung tumanin ti kastumod lang ang oras isa maraydaya wapag kay ganyo. Alawin papagayam nila. Ibati min tinaimbag nga oras, kenrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, di Dennis Abelurara, hasta mo tin ti TV Side TV Channel 13, ni John Benson Gumintong. Kento ipagayam yo, Manong Lito, Alcantara, dito'y I love you, babayo.